Bà phần cúm thì kính hay sụt đây bọn bọn đi sát tổng hợp này hay chẳng chia vào chấm nách và to thì ní hiện tại squam với ở với chia sân thị sinh nhà đại diện mấy những ban sắc sao rồi mà hãy tệ tầm tận năng propop này thì tệ anh đại diện hãy cái bài chạy chỉ phí cứ propop chấm bón hay nông propop bên to mà sầm chẳng chấm nách ទី1ដែលថាជាប្រភពចម្បងគឺសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនោះគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តរជាតិដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាសន្ធិសញ្ញានេះជា4ចំណុចធំបាទដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីសន្ធិសញ្ញាឬក៏សន្ធិសញ្ញាគឺជាអ្វីចំណុចទី1គឺសិក្សាទៅលើសញ្ញាទូទៅនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទី2គឺលក្ខខណ្ឌសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាទី3អានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាទី4នឹងការផុតរលត់នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង4នេះយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកបន្តទៅទៀតបាទអរគុណ